Naravno, nismo mi nikakve vehabije, nemojte neko misli da sebe obilježavam ili vas kao vehabije. Nemamo mi veze sa vehabizmom, nismo vehabije, niti poznajemo, niti postoji danas u svijetu iko ko se zove vehabije. Ne postoji nikakva organizacija, udruženje, skupina, sekta, da neko ko sebe zove vehabijama i da slijedi nešto što se zove vehabizmom. To uopšte ne postoji danas u svijetu. Tako da je to jedna zloupotreba koja je krenula, pa se zloupotreba riječi vehabizma i vehabija je krenula prije svega od koga? Znate koga? Od Engleza i od Šija. I naši su tamo. Od Engleza i od Šija krenula, znači ta optužba ljudi koji pozivaju na izvorni islam, na vraćanje na teuhid čisti, na ispravnu akidu, a ispravna akida je jasan i nedvosmislen odnos prema kafirima. Što smo malo prije, prošli put pričali. El bara'a min el kufar. Odricanje kufra i mušrika. To njima nikako ne godi. Njima su najbolji muslimani koji vole kafire. Koji žive u suživotu s kafirima. Bez obzira koliko nas oni ubijali, protjerivali, a mi opet volimo. Jel? Znači oni najviše voli takve muslimane. Koji se zatvoraju svoje mešhide i koji svoj islam zatvoraju u džamije i van toga žive džahilijetom. Džahilijetom koji je bio za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A busa se s velikim muslimanom. Taj islam njima najviše godi. I naravno to se zove sekularni život i sekularna država. Živi svoj islam, svoju vjeru u svojoj kući i u svom mešćidu, u svojoj bogomolji, ali u vanjskom javnom životu pusti ljude nek radi šta hoće, kako god vidi, kako hoće da se ponaša. I to je sloboda, to je demokratija, to je napredak i to je civilizacija. Sve drugo je narušavanje tuđih prava i sloboda, molim te lijepo. Pozvati ljude na ispravno, na praktikovanje vjere, popravljanje akide, ukorit na harame, naređivati dobro, zabranjivati zlo, to je kaže, miješanje u privatni život ljudi, narušavanje javnog života i tako dalje. Stvar se, znači, okrenete na opačke, da smo došli u takvo stanje, znači, da i kad nas napadaju, da se ne smijemo braniti. Zašto? Da bi bili dobri pravi vjernici, tolerantni vjernici koji prihvata Evropa i Amerika.